Studio bamasamu simwe nayo kama sina ikidoka simono next ni program yetu ya Masaba to the world ari chali mokoka nyakulo moye kukenda ngo mundu atakukenda aha werenga harenga nalyo nadala ngo mundu atakurambisa ho city market balanga indeke siripsa ibyo kukenda mundeke silinga byo kukenda ho kupikipiki o wani ne taxi o ne gari unana yao kanamu ne okunjeta kusonzolero monge yo hengana hukani honi misale wa sekatanisha diwayo ansonzole ho baniye okufura hotimia afura honi ibika byetabone ari ahukani he kendi ni naye hone kizanyira ku lekira hoteli na hokani bikete ya nasimira ari hukani bari hukura ingenda bano amakusondola irimo bikuka bikai nisere roto kuhuro ingenda iyende ye kunina abali hawo haye mbali musinga abasisi masyanina kumwezi kale kuroere ingende yo nikule kansa ho ingende ki ngenda iyendeke kano rekese musomo iki rulomo urwende lwe kube pom masaba waba satu kahindeke sino sinisike nisa islama sa ninasiriyo kusikani birerara kunyoera kusikani siwamano ngari kuri almo bandikane hutya manya Lusaka amwe Nairobi amwe London wenyu hawate kunyoerera uni huba ni romo ihuya eraluka nenga watsira kukola kusawo kahuni mwende luka ne bakureba kuko kese barua ifulangire ukenda busati yisiri hutsi alisindi uni huba ni tikiti ino yokesa msangani bakusasirire ingenda ndasi abaswera ibikanibwa isindi eni huba ni hatabu hasibengisamo ingenda yo kwama muri nambo nabirege kugira muri nambo irindi nirindi sibaranga passport utwango passport passport ali passport yo niyo kukiriza ile kama kambira ka kukiriza hutya muri nambo nabire ne kuba ni passport yo nyose kukiriza okuingira buli muri nambo ta we kugeriyo kama nambo kamalala kapukiriza na ni Uganda akumenga ke mu East Africa ke mu komesa nikakandi musibara kapukiriza ni babande mu Uganda nga watsire sunyo ahufuna isibalanga visa namwe sipade si bara si hukiriza kuingira muri nambo yo kale uli ni kuba ni visa ali kutubako uni kuba ni pata ko kamba ku bulamu bwo buli monga yero fiba ali lero isikufunwe wetsi yambi aliwa COVID-19 ni kuba ni certificate na mebarua iyo kusanisa ngarufu losi limo bisimba haini sim uni kuba ni insurance bali travel insurance ali travel insurance unyala kwa amano lumulamu ngarindi uliwoleyo manye habindi ya kuamba wabaliha ukana bubu kandi ahaba ni kola hukwa hupira yo hukobosa ni hukanga ate maramba kandi bakanga babantu babwe bonyene siri abantu ta ali ni nasekira barumbali kunyalisa huba mulamu ni bulambo ulolele bwanga ari bwakira no kuyanga ko wakire huba ni travel insurance eresesyo basikanira kona abe mukonge yemata ko sisana nya hukendera abe sisiwuli ata yali chaitsa nayo ali iliyo bibiri bihapirisibwa kunina nabyo kundeketa ilo mwentu kuyo ibihapirisibwa alindeke iliyo bifo bibiri izibindi bikendera nisi abantu bakenda kabiri yani nomwendi kana hukana ilo molendeke wewe ko mukisali ali kabiri sina banga mubutu na kabiri niye isi babandu batya kuhika isi wote kuhikala pasenja ali bahukirisa kutsa bibisi wambire mukono
lisi wambile mukhono ilyesi bara kabinisi kyakhuramo wekalilamo ameta wekhala ninasyo wara asi endebe era nga weliyemo kamakambila kalimo kali ra mungaki mukhatanda khalinga khanungo khungaki ali namweta baliure asi endebe yowo kale lwekhuba sibakana wara busa isi bandu babiranga nobona nga watsile mubasi bandu barera awo utsie nitsingokho bibirano ibyo sibikirizibwa tawe ali ngenye bekhasi kana kamafura kenye nebibindi namwe ebindu nga kametsi bindu nibindi ibyo sibakukirisa watsenela byesi bandu batya khwikhala tawe khurisa khondi nga nocha khukukirisibwa khutya khundeke ilyesi ulekha isipikesi yowo luggage yowo ali ibyo nga wabireromo nenga sili byebuwangafu ta bitsilomo nekasolomo oliwingile ninati oba khuli khwama Stockholm niwa Sweden ali nga khuli khwitsa ni wasiase umunamakhuwa wemu Ghana ali ilyesi khwatsa khubiyambaka nemidya khuli ali bamuyele juice wewe byaluma aliyoka nenywele khule namurewula busilina ibyo bona khurusakho ali nebino byekhunywa kholikholayo bamurusakho bakana babimwati wali bali kale khembunywa wanywa ali ibyo sibabikisa ta nenga abowara musini mu suitcase yewe namwe mubage kisalekha awo nga notsya khukisibwa awo khali babikisa kale ibyo bitwela khwiyo ali nisisindi uli nikhubona oli isawu yowo namwe isisi ukenda ninase mukhono akhwile khukhwitsilisa omundu kundi akhasiyambakho tawe lwasiba khukhwiba khunyala khubawo nesifurisa bukhulu bandu bakendisa insaka kamalesi nebindu anyala khucha waramo musawu yowo ali kasabete bakhusiya ninabyo manyoli kokumusango kwe kamani katela khubowa babandu kimiko khwama khuchitaru khoza kwikhumi na kirano nimanambo akandi bakhukhonya nga butani ekhebibya umwimbi muna Uganda umanyikhane bali namubiri aliwo wa mityukha isipikesi alayiliye babirewe ijapan kana wareremo injikhakanibwa bamuwamba era anyasa okhwiyotsakho nesekha binda indi wele wamuyeta bafumbula bali aliyo mundu wabimuwawe ayi nisisindi mundu akhaloma alisukilekho lwekhuba bakhupikisa tsibaga tsibili tsisucha ninasyo tsikhapimisa mukilo kamakhumi kabili na sinane kataru nalukundi anyala khuba ali ni bikali ali wakhuloma ali ujetekho woyowo sinyala khukhurera buwangafu lwekhuba anyala wakhuba wareremo ibindu bibikhakanibwa tawe mumwiko kwesikano kwebikano bibili kamakhumi likhumi na kirano nga khwama khusawa Johannesburg yabawo South Africa Dr. kundi ano milalingile ibindu bikali ninasyo nakhubona ewoli nabitekhe isipikesi nakimusikila namurakho ali khuliyo khuli newasefwe iliyo omukhana wefe bali nandudu arambakha the new vision ali wakwa khubuwangafu nga khuli khwikha elevators khwikhene khutse khugeti yekhunina inde ali wafuna buwangafu ilyesya mukhala mubweni buno webena ali nga khusikhaka khumufunisila first aid bekalawo geti babekalila bakhwikalila nga khutsili khutsa khunina indeke akhaba nga abe khwachikingile khana ali umukhasi ali khwekale khalakile ni bindu byemwe khurusibwa khundeke nga khulikho ni byomundu uyo ali
era khwambasa khulang'aya bakhuramisa indeke yenyukha yati yatya era sibakhupitsa khukubula khali khwakubulayo khuhoteli sikhwaba lwekhuba khwalekhayo basye ne visa khwebulila mulimo bikuka ibi iliyo sibaramo bali single entry namwe multi entry aliyo efe yaba single bali winjira lutwela lwonyene ali abesi khunyala khwinjira lundi ta lwekhuba nga wenjirire mu gate iyi warurire mu gate iyi winjirira mu gate kindi ali abesi khukobolela isi khwinjirire tawe alisibaisile abe khunyukhunjirira mu ukobola gate mwabire muye bakende ali ndi basitampine bolundi bali wenjire wakobola ali abese wanyola khulali nikho bataru ali mutwela wakhola mistake wakunya wase wakorani ali yeli single entry bachikhalamu bakhwira bakhulilisila khupolisi khwakonoko obotsa mukhwiyeta bakhulikho sinakila bakhola baryo mulimo abandu baki nase sibamanya oba oli omulayi oba oli omubi ta ali paka bakhulindisa wasya birundi khunyanga sinane isikho ningendeke khwakobola ali uli khwitsa khwola entebe nja khutraininga ibindu byese ngani babirisamo bebirya khubikomosa khumbeki ali natya ku enhas nga niyo kampani ikholakhu yambaka nifuniko ali kila bandele ali ate nakosile khapapula khebibindu tena ali kila bandele musana andele ali isipikesi yoyo paneli ilimo bindu sinamanyile bindu sibati ngateyo lwekhuba yabeyo omundu kuno nembware khaba mama wokhola moriyo aline pia ndikhubwanga alinga nabona eroisi natse sumukhasi yambera mulayi khwakanikha bulayi namubolela ali bakhwapukisa ngono lulwelakho bakanisa bibindu ibyo nabifunira ano mukampala lwekhuba khubolela khubikhurereyo waye kale sisinga nekile nzile mubalayi ndio nga nekhubolele ndi ukhapukisa mundu wakhusukisa ebaga namwe bagoji ikhaliyo wota khusakho ngewe ninakhumanya ngewe niwe wakhamanya nebusa isukile musale nani anyala khukhupisa mulwanga kale ebyo bitwela khubisi bakhakana tawe ali kanotsye ubone mululomo rate mulino ndeke mulimo bali checking in mulimo bali boarding pass bali gating bali departure bali arrival bali transit bali entry exit namwe layoff ali ebino byosi tsana bisi uli ni khumanya nenga bisi nyolerekho na bibikanibwa bili bikhulu uli barua ikhukesa uli ni passport uli visa uli ni khatabu khebulamu akhamba khubyebulamu uli travel insurance uli barua isi bakhulangile lwekhubanya khukhwikanakana bali nomundu uyu situfu ali khuchana bali khakhubona ali ibyo byosi byo bitwelakho ari ngana abe unsonzolemo khake hari ibindu bino byesi wikhana byosilemo oli mukabini ndi waliwo ebindu bilala byesi ulekha ibaga yolehe ichawa ukyakana oryemu ali nga wengile khusawa khulime khulinte wola khudipati ali nga olingile khumulyango khubwene ulyakho umusilikhali akhureba flight yowe ili manya ili khutsa manya keki ukhutsa akhubone itikiti ili nayo wamwokesa aliyo wakhusindikha khukhameza isi bakanila aba batsya ali ano ulikhuyila wokesa bino bisi nama khukanilakho bisi ulikhwokesa bisi nama khukanilakho nga wanyoile khubirira musyuma syakhupimile mbanya ilyo sili nga x-ray siwikulawo ibaga yowo tane babonela mukhatv khali babonela bekhenga mukali era lutwela naba ikigali ngende khukobela ali abendi microphone yese indeyi ili ali nga nomanye yesi
ali umukhasi waba ali khusyuma esyo sebilila asiginalinga uwasye uwa security uwasye ali bisayi yololamo ali kilo yansalwanga danumanye namanye ndi wamile ikija lyanjati bali baho bakhukanikhayo bulayi bakhabanga basikhamye bakhukanikhayo bulayi sigera pisa nga abana bekwalasa nabi bekhuba bamanya burambi bwabwe ali wansalwa namanje anyemanya sina ikilimo sisili khubonekhela na nambasa imicrophone alinga nikwetulayo uli mutufu khotse kale alinga bakhupimile bindu byo byosi tanambawo sili shosi tanta wase khameza bakhubele yero kivoli nayo oli ninayo passport iliyo ali niyesa akhuwela khapapula akhakhupisa khucha khunina ndeke kuchibalanga bali boarding pass ali boarding pass iyo niyo sugani naye welose naye ali ni abwenawo bibindu bisusutile iliyo nga nekhalayo iliyo sisindi sikesa bibindu ulakhusitya sibotokele alinga wamalanga conveyor belt yes ali conveyor belt iyo iba isi ofisa uba oli checkinga akhuwe ukhupisa khunina ndeke ali nowakhola ariena bilyo byemukhono wabikhulekhela wacha nabyo nebino bibofu wabimuwa ali of course sumuwa busanga nowilandu walekha usa iliyo ngani khubirama wara khapapula akho khulikho flight number yowo lwekhuba buli indeke esitsila ilikho ni number isitsila okay ilikho number plate iyo ngendeke newe lukendo lwo lulikho bali flight number tsibitsi ali yabakho lisina lyowo lya passenger yabakho ni isi wamile ni isi uli khutsya khukirisilayo lwekhuba nga oli khutsya khunina endeke kini namwe oli mutransit khutsya khubira unina endeke kini utela nabindi khutsya Accra ali nama Entebbe khutsya khubirira Addis Ababa nalinoleye Addis Ababa namufundeke eyo inina ikindi aliyo esi balanga bali layoff bakhuloingo bali ukhurusakho utsye khundeke ikindi ali ano bakhureba manya oli khutsya khukonela isi unayisi wendeke namwe uli ukhwilosela awo ninawo ali ngotsya khukona bakhureba manya isawu yowo khubirusilemo isi utsya khukona namwe khubirekhe khubirusilemo isi utsya kale ibyebyo barakho sipande esyo wayine isawu yowo namwe ibaga kumukuko utsya khupurisilayo ali nga bamalile khubirama baryo bakhuwa ali nakho bekhalanga endye khakhokesa khali kuli ni kumukuku kwowo waba ninakho luka nebatula khukha khalikho gamu bakhara khu passport oba khu boarding pass ali khu boarding pass ali nebino babira khu conveyor ali conveyor yabikesa yabira isi batya khubinimisa khundeke iwesi utsya watya khubikukha urekha tata aliwe ubilekha isi utsile khuchekinga indi ali nga wamalile byositana bakhuwa boarding pass bakhuwa ninakho khebibindu byowo ali byemukhono iwe wabira watsi iyo istep iye khuchekinga ini isitambo iye bibindu byowo bali bili mulyo nambasa mwakende naffe mwaregese mwawulire lutolo lube khukenda namwe khunina indeke nga niluba amukhusonzolakho bikekhe nenga khengana manya khubolekho mundu kwewe kwasokha khunina indeke khoba khujile manya abona sina siyaha eikasini namwe sikamurisa byebe bili kale mubungi byebe bili Richard ya ali nga ulifunile nga ulifunile boarding pass yo ali wabira watya
custom abo abaramba khulwakha ali intebe elinga lulwakha lwa Uganda ni sibala syosi osita nesili ngoli khutya ekonyi luba lulwakha ni konyi ngoli khutya Sudan lulwakha ni Sudan otya London lulwakha ni Bungereza ali nga wolilekho balwa passport yowo manya sikulimo ni visa kutusa nga wamalile bakunyamo ali bakunyamo bali warura isi bapende balanga bali exist kani no mulendi mulimo lulomo lwetsindeke lusi kane mulekese bali exist ali kwamalisha checking in sabo ali exist niye baluli huru warura ali warura Uganda yasoya kunyaho manyeli isi Uganda ka luli kubaha lwangerekha osita nesili huti ali ngawolila sumala busa khubira ali utya itiketi yowoyo iliyo sisyuma lero nimanye kompyuta nayo watya watsesawo yakhwitulya kumulyango wabira olwanyowayo ndinzya sili khuba bali biracha isi khulindila sili khutya khugeti itawe alinzya ikukuba nali kino yalubali arawe nayo nisili kalubali ye khura simanyisa sindi khusima kiloyo namba zabatsakha nesinabe aliyo nasimanyi ali nga watsilawo watya isi mulindila khugeti lwekhuba khulumba khugeti nabulebe geti simanyi siliniyo surulila namwe esi wingilila kani bakhwifulila warurira lwekhuba iliyo tsigeti nimo tsinzila tsingali khusurulila sinyala khuba tsindeke tsifumisa mundwela sili khunimisa babandu ali nasiyo balomba lino ili light ili khugeti nabulebe aliwe ni khutya khugeti yowe khalila khugeti yowe aliwe embuka yolile balumba bakhola bikukulo bali passenger namwe bakendi babali khutya khundeke nabulebe light number 3 gate nabulebe ali gate ili nzikule tya babakhole bari babirise ali nga moli yawe olayo ilikhutsa mubilalo kumusiki ibinane byosi tsana khubira musyuma khubonanga mbawo sindu tyosi tsana isiyira aliwo engila isi batya khulindila khugeti yowo ali nawo mulinde ulimbuka yola iye khunina indeke awo ndi balangile aliya emini kyemunini ali mulimo bikuka byebakela balimo iliyo nga mutaxi iliyo wikhalekho abawo wikhala akari abawozi nga muno mulimo nga first class abamo bali business class babamo economy ali ngendeke imbo ali banyala khubalomela bali niyo khukhwama khunamba nabule khola khunamba nabule youth oba ta lukanile khubisawa ebindi simanya sibonela mubisawa bikhali bitwela barakho tsikala oba yino yero yino red yino blue balomba ba blue nga bamanya bali nyomunyowa youth wanyamwati mulebe khukunya nakhumina ta oba ta nga khulikho kimilyango kibye bakitaru ebulya nabenje khutya idabani name johannesburg aliya besile eno balomela basyase bali khukhwama khunamba nabulebe khukhola khunamba tsili iliya mumulyango kwebele naye khwama khunamba tsili khuwola iba kwenyu alisabe ndi khubira mukwenyu alisenga netsa bisa natya mukwebele lekhuba tinakelesa kale ibyo nabyo byaba alinga naye khukhuwa sifani nense khusifelo sisundebule mwingo kosa ikwanyowa kukwanyowa yaba internal flight Uganda Airlines yabwene awo ngesili khukwa ta yaba kumwiko kwe kamakhumi sinane na syenda abe khuli ni flight ukhwama indalo anini ukhwama ikambi Entebbe khutya itororo
esitolo elyosikaafu atuulira ali nama intebe oluhusa etolo ng'anda etolo nakina kanahunina hembeke muzosehucha ni taxi ikagurya nasisa kuringirini ali biri kama husinani nambere kuweita ya mishini sonyene kuhwama intebe hucha etolo ali nilo lanyowa hunina heke Uganda Airlines siku kasendeke foka friendship isla abantu kanenga baramba ali natyambe ndimusangalo musinga kunina hendeke alendela bulili bisa ali yedima yedeke ndini ngani kire kwatya kola ku boarding ali ku boarding ngani namire ili boarding pass nuko kesa boarding pass mwabira mugeti kucha huni atoli wola hundeke hubwene uliko kesa boarding pass nengira nekhala nabona sifana nanje taxi iyo indeo bamutisame ali neha ali ndikayola akukula nekala abali kare yakyakula asyaoliyayiha yalola tena aliyongera speed aliyono naterema ali ninakwando nafa busa alindere mwenye migolori nabono mwasike nimulosi yali hunikirera ali bandu bamutaha ainase neambirisi bapandotsaha nateganase ali silayi huliyo huliohwa yatima yorose yakuluha yani jahugo nali njahulo lasi kunyanga bana ali ni yanuha yakomene silayi kwatya nesilayi ngoli munga akumo iwekenga senga nali kumanya singa babandi baberimbamu babandi berimbira mukimonyo mumona babarimba noli nani ebya berimba kireso oba sina esira munde kukire berimba sakana wabona nesesi paka mbona nibebula niwo kukabifananyi nako urenda bibifananyi byose bikubole mabindisire bisinzira nabire kukabifananyi bisinzira ari nesi subona kungaku subona wamanya ibintu cyaho umanya ubona busa ko kiri kunga ubona ibintu byise kiriya bisala bino ubona busa sindu kumanya bunyasi nekana bisa nesi siruli kirira na bingoli munde ke mungako rugudo rulut ibyo bibonekerera ubona ruti ruranda sana rugudo ngani ruri ibyo bikora bulayi bibiri oribiramire kuhonga iri kujya gukwa asi rero kuyiha asi ibifana n'ibyo nandika bita usya wabona ngakingudo ngakigona hano kiri utera mu ngibi ariyo ne experience sinabonera uranyera ari ngani yola kukola asi nenge siri ukola asi iriesi yorera ambi yakwala ya yola munga yakwala wakwana kusanga ni kwikale baba acha inanya baba abyo mwayo sibitega haga byandi bere mutakisa kumanya akwala n'erinsi yorera ni hufursa singendo tsinde yola andi isi iba isi nanga ngende huko matiki kulimo kama matiki neile matiki ifana ile huko matiki ifana ile huko matiki isi bateranga bakabire ariyo komira kunya nyala kunya ile ni mundu ngatwebo ile kuno nyala wa bahunde wa kwa kunde rekidwa wafunye washo ali ne hursa ko munyino isanyeramo flight yose yanyerera Uganda Airlines ali yolande ngeri kuruzinga outfield kukwi ali ye kusanu
yikisa mwezi yafana lihuta okuwana okhwipasi kumuli aliyo naseisi amperemesa nabi ali jekha gani mikha yola asi wakwala wana wakana ali yonachimanya esukane khushindu she kamaru khuwawala nabi nga uli mundeke mungaki ali nga oli mundeke omwo khumanya chinjilisi chili she kamani lwekhuba nisho chinyalisa indeke khukhilasila mumbele muno ali mulimo liyombo lilikilamu liyombo lilyo nisho lyakhumeniaka mumarumu sekhubona lukania mwana opata lukania se lukania shanakhaka khubona ndi nikule kamaru lwekhuba kale ebyo nga nili nebyo tsindeke tsesikuka tsino nga lino yefe airbus injakhayo airbus tsino ntsijaka isho namweta isi nga Boeing 787 yino Dreamliner iniliyombo likekhe ate silya byenaru muno tawe aliyo mumarusi mukhukola nga tsindeke tsikhalesi ne ate bakhubolela bali mundeke tsikhalesi tebakisani kuyombo kukali neyola imbuka ali bakubisawo era kusikisiba khuja mumalambo kamalaya buli indeke yekiyombo kubeta sawe wanyala wasonzole bulayi khuterema okhokho nasenabakho nakho ulosokelekhe bulayi ba 12-14 nganyene mumasasi nebili mubala ebikana bibili likhumi-na-kine nawe lubikana bibili khumi-na-kine sinasokhele nenga neyamba khundebe nekhole napa nenga lulomele ukelesawo bindu byakwalala wakola nebukhola lilo nakhali balanga efuse sichankhwakona ngakhukenda ta kale bamasaba lyamukhuba bilyo nisadamukhubolelakho ilunakhu lwebulosowakhundi naindeke lyesabiramo nambasa mweyikilemo twela namwekhabi sokhe nilusekhawo ngoba nilukano luwamba khulye khukenda mwanyala